अहानबदा मरोइबा पाउ कुकी टेररिस्टिंगना ngasi nungthil ningthokong khangkunongda mapa macha yauna maitai ahum kaptuna halamle ngarang numidang kangchup kharangda kuki militant singna bom amadi nongmai kapsinduna landarakpada khungakpa naha ama sire ama sokle ख्वाइरंबन इमा कैथेल मंगागी इमा सिंगना प्लेटफॉर्म थादोक्तुना राज भवन मनाक्ता खोंजंग चंगसिनख्रे फम थादोकनिंगाई मरम लेते महाक मसागी मथौ निंगथिना तौरी मथौ मसक खंगदबा मियोइतना फम थादोकदबनी हाइना सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंहना हाइख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की निमिदांगी मणिपुर पाव मीटिंग ताबीरिबसिंगबु सुरबला माइरेम्बम तरामना उक्चुरी हौजिक मियामदा पाव मुचा खाइना पिजरी कुकी सिंगना मैते की मथक्ता हाथ पटुपगी लान कंसिलकली ngasi nungthil pung mari rom tarakpada Bisnupur district ki ningthokong khakuna water supply manakta kuki khulai paiba singna mafa maduda thabak suduna leiba mapa masa yauna miyoi ahum nongmina kaptuna halamle laikhidaba miyoi sing adudi ningthokong khakuna udagi thiam somen chahi 63 oinam brajamohon chahi 32 amadi machanipa manitomba chahi 30 laikhidaba miyoi ahum sigi manungda amana water supply adugi chowkidarni amana sanphaba chatpa miyoi ni hairi makoi gi thawai yaudaba haksang sing rims ki mokta postmortem tongnaba thamkhre hairi ngarang numidang tampaki chinga tainaba maitei khun kayada maikei kayadagi kuki militant singna nongmai amadi bom kapsinduna akan mawongda landarakre ngarang numidang pung 13 khara helakpa matamda kangchup kharang porom chingda khulai matik chana paiba kuki militant singna bom amadi nongmai round kaya kapsinduna landarakpada khun ngakpa maitei na ha ama sire ama sokle haire nongmai maruna panbadagi laikhidraba miyoi adudi takhelambam manoranjan chahi kulhumdoi apokpa takhelambam prem kumar allies inaw laifam thobal district ki thiam konjil dagini asokpa miyoi aduna wanglen mongsa tabam chahi kuntret apokpa mongsa tabam hera laifam chingmairongni marak sida ngarang sinam komda kuki singa kapna bagi thodokta thiwa khangdana laikhibadagi laikhidre haina social media da viral chatkiba miyoi ngasi ayuk tek takaidana rescue tawkhre haire Leo. Oh my God. ख्वाइरंबन की इमा कैथेल मंगा की इमा सिंगना ngasi कैथेल दगी मसा मसा की प्लेटफॉर्म थादोक्तुना लंबी दे थोकलकलगा राज भवन तमना खोंगचत अमा चतुना राज भवन गेट मनाक्ता खोंजंग चंगसिनख्रे मोरेदा म्यांमार दगी यावना कुकी मिलिटेंट सिंगना स्टेट फोर्स सिंगदा अमदी तंपाकी अतै मफम क्यादा मैतै खुन सिंगदा नोमय अमदी बम कापसिनदुना मी हालबा फावदा आसाम राइफल्स अमदी अतै सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगना येंगदुना लेबबु यानिंगदबा फोंगदोक्तुना खोंजंग अदु चंगसिनखिबनी कैथेल इमा सिंगना हाई मथौ तौदबा आसाम राइफल्स अमदी सेंट्रल फोर्स सिंग लौथौ यूनिफाइड कमांड की फम कुलदीप सिंह दगी लौथौ मोरेदा अदुकी मतिक साथीबा मवंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना स्टेट फोर्स ता अटैक तौदुना पर्सनल सिंग हालबा फावदा गवर्नर अमसुंग सिक्योरिटी एडवाइजर ना खंगदे हाइरकपाबु कंडेम तौखि आज का हम लोग कथिन इमा का मलते में क्योंकि एजुकेशन हुआ मणिपुर की लांचना मरी लेना मपालों की लापा मियोई सिंगना शांति पोरपंग बिरुई दबा वरगती मणिपुर की खुदकता हम बीरो मणिपुर की दमकता मणिपुर नियमना कनी तो वे आगे है बसे ए कोई चामरा खंडर बने खुदे तौकत का खत्ता गाय बने लांचना मरी लेना इंडिया की लगती बा फोर्स से ए कोई की मणिपुर की इलम द बसके ऐसा फोर्स मतिक सान लाइन सेकंड लाइन द लेबियो फर्स्ट लाइन द लड़ाई को भी रखो लड़ाई शुरू कर नहीं चाहिए ये भी हमारा देश है ना मणिपुर के आसाम राइफल मणिपुर के आसाम राइफल मणिपुर के आसाम राइफल मणिपुर के आसाम राइफल मथाउ तौदबा गामना अशोका नंगरांगी मोरे द थोइबा कंडीशन प्रॉब्लम दिबो गवर्नर गाड़ी के खंगदे ओनर न खंगदे है कुलदीप गाड़ी के खंगदे
अखोई में आगे अखोई से मणिपुर सीरे ने अखोई ने करी की नोबस सीरे मतो हमने खेमे दे हम ने मनिंदा हम अपन मणिपुर के मार को पावे लगे चिंगनी दा मुझे खाया करो मुझे गवर्नमेंट मामा का कोई लोन नहीं लगा गवर्नमेंट से हो गया मालूम नहीं ना Garang Moreda State Force ta Kuki militant singna nongmai kapsilakiba aduda intelligence report ki matung ina Burma gi lalhaulu PDF yauramba yai thajai haina Manipur gi security advisor Kuldip Singh na phongdokhrei Chief Minister's Banglogi Darbar Hall da ngasi numidang pangthokiba paugi mifam amada Kuldip Singh na hai ngarang Kuki militant singna Moreda leiba commando gi station khaktada nongmai kapsilakpadagi ahenba force thajinba ngamhodabani Kuki Singna commando lauthokpiyu haina mari leinaba singda che thakiba leikrei adubu commando sing asi state asiki force ni makoibu mafam adudagi lauthokpagi wafam leite loinana central force singapore na Moreda adumak leigani amaromda maikai kayadagi Kuldip Singh bu unified command gi chairman ki fam thado u Chief Minister da Sinau haibadu fam thadok ningai maram leite mahak masagi mathau ningthina tawri mathau masak khangdaba miyoitana fam thadokadabani haina makhata ki large number of Kuki militants started firing on commando posts which are located at 3 locations in More, Reach Hotel, GM Hotel and SBI. There was intelligence from before that the PDF insurgents operating at More and maybe some reinforcement from Burma side also may attack the state forces at More. So with that, the forces were prepared and from large number of days, these kind of attacks were coming. But attacks were coming from far areas, they were not from nearby areas. But yesterday, it started coming from nearby areas. Assam Rifle, along with CDOs and BSF, they tried their best to thwart the attempt. But meanwhile, one commando boy, whose name is Mr. 𝐍𝐄𝐰𝐬, he got head injury. He is of 6th Manipur Rifles. He got head injury, and he, by the time he was shifted, he was declared brought dead in Assam Rifles campus. Along with that, 2 more personnel got injury into that. Soon after these incidents came to light, the forces were rushed to tackle the issue, and they tackled also in a big way. While attempt was being made only on commandos, so commandos were running short of ammunitions. Ammunitions was also shared by Assam Rifle as well as BSF, and they kept on tackling the insurgents. Moreda State Force personnel adumak leikhi dabagi thongdok ngakpigani Moreda State Force personnel ahum leikhi dabagi thongdokta lengaki oiba thodang mapung fana paikhatte haibagi pendaba kholauga loinana ngasi Moreda gi lanjelaktuna relief camp singda leiba miyoi sing amadi Yudop Manipur yaunga tongan ba mafam kayadagi masing yamlaba miyamna akam patagi hauraga sigem banglo tamna thomjin khrei Khongjang adubu laksinaba State Force CRPF amadi RAF ki personnel singna ya school da thatki amadi tear gas cell kya kapki yamlaba miyam adu nimidang waram phawba makoi gi khongjang mapung fahalu loinana security advisor Kuldip Singh unana ba taksin bada nimidang pung 3 makhai da unabagi ayaba pirakre haire बात करना चाहते हैं कि उस लोगों का कमांडर हो ना, उसको बात करके हम शांति से बात करना चाहते हैं। गवर्नर मैडम हो या हो जो कुलदीप सर हो, वो जो भी यहाँ पर देख रहे हैं ना सिचुएशन का, उस लोगों को बात करना चाहते हैं। वो वहाँ जो बॉर्डर एरिया पे हो रहा है उसको जानकारी ठीक तरह से जानकारी लीजिए और कौन गलत है कौन सही है देख उसी का जवाब चाहिए। असम राइफल का 𝐍𝐄𝐰𝐬 आया है, वो बोलता है टेररिस्ट का हाथ नहीं है, टेररिस्ट का हाथ नहीं है। हम लोगों को हथियार चलाने का कौन सीख रहा है? हम तो हथियार चला
जाना नहीं आते, वो लोग वहाँ जो बॉर्डर एरिया में कल जो हो रहा है तेनों में सब कुछ बेच रहा है, सब कुछ देख रहा है, हथियार डाल के दिखाकर पीछे हो रहा है। हम सब जानते हैं आप लोग मणिपुरी वासियों को बचाने नहीं आए हैं, सिर्फ ऑर्डर पे आया है। तो बंदूक चलाने के बताएगा तो आप लोग कहेंगे हमारे पास ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है। क्या करने आए हैं हम लोग? मुक्ति की तरह हमारे पास बंदूक नहीं है, आप लोग समझ रहे हो ना? हमारे पास कोई भी बंदूक नहीं है, कोई भी हथियार नहीं है। यहाँ गार्ड करने के बाद आप बॉर्डर पे जाइए, वहाँ पे हमारे फोर्सेस और हमारे सिविलियन की रक्षा कीजिए। यहाँ हमारे रास्ता छोड़िए, कुछ नहीं होगा। हम लोग टेररिस्ट नहीं है, रास्ता छोड़िए प्लीज। अगर मणिपुर की पुलिस से करेगी नो सारोई में आपकी नमक नत्रो मणिपुरी मसाला तब्रो अदोदे सारोई जो खोई में थोड़ी सपोर्ट तबियो अखोई सारोई तंगे हाइजबनेबा। इंडिया गवर्नमेंट आप लोगों को क्या कह के भेज रहा है मणिपुर में? असम राइफल लोगों को बंदूक दिखाता है, आप लोग उसके भी भाग कर आते हैं। क्या करने आए हैं आप लोग मणिपुर में? मणिपुर में आप लोग क्या कर रहे हैं? आतंकवाद को सपोर्ट करने आए हैं ना आप लोग? हाँ, क्या क्या करने आए हैं? रास्ता छोड़िए, हम लोग सब सिविलियन है, हम गवर्नर से मिलना चाहते हैं, कुलदीप से मिलना चाहते हैं। रास्ता छोड़िए। गवर्नर का उन्नजगे अपन लाइसे केम यावदे सर अखोइसे हयोल होतो हाइरिब्राबा केम यावरतेबा अखोइ। चुनाव से मौजूद है तो कासिम लाइव इस्तेमाल करें। ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤꯗ ꯏꯃꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯔ.ꯀꯦ.ꯁꯅꯥꯌꯝ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯏꯃꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯃꯁꯥꯏꯀꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯔ.ꯀꯦ.ꯁꯅꯥꯌꯝ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯁꯪꯀꯁꯥꯔ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯔ.ꯀꯦ.ꯁꯅꯥꯌꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1918ꯗ ꯑꯋꯥꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯑꯋꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯊꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯉꯔꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ, ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯔꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯋꯥꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯇ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ, ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡꯂꯣꯝꯗ ꯏꯀꯧ ꯂꯩꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯂꯝ ꯊꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯩ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ 1994-95 ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯕꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯟꯗꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ
mấy cái là tại cái mà phải sẽ để quay giảm cái khăn là thì một số cái Achumba kaya asi khanglaklaba amadi khanaraba matungda afaba lakadoribani lan asi chahi kaya chathagani haibase miyamna hangba mathau tai haina Forum for Restoration OPC convener Asang Kasana haiki lan asigi solution karino haibadu miyamna wakhal leirabra madugi solution leitradi lan asi mai pakpa ngamloi policy plan tawduna thabak tawraba matamda solution ama lakpa ngamgane solution ama laknaba plan tawba changi mathau taba solution adudi lengak na pina ba leite aikoi punsenduna punna chachi haiduna lakle adubu tabi na ba leite mama mapa leitraba mata amagum manipur gi miyam mapi mapa leitraba miyam oire haina makhata ki Manipur ki history yang berkanda, mamang ada British land tahu berkanda, imai bersingga, lupi singa, yang nak jauh nak kau dah lauki. Adu gini ngsi, aku gini, kau nasi dah, imai lupi land kahina, jauh nak statue thani history pada mana? Lupi land kau dah lauki ba, Manipur dah mau asas pa lalu kani hai dah, Iran tahu kiba, kalau ada lagi ba, lalu kiba, pun nak se, kau ini sum yang nak berkanda. Imai bersingna, ayam atau dah lawe. Adu lausi, tausi. Do apa nabi plan apa tausi. Otak di mana tausi itu dah ikut na. Maram cah dapat monta dapat plan apa bersing sinaga, apa bersing tahu dari arhamu lagi. Maksudnya, ina imai bersingna thaming tadi, nungai te, thama pun sugale, Manipur dah, mau teman dah jaga tahu le, maram sida, misi mina kaya thokre, lagi tu kaya le. Moregi hauzik oiriba fiba masiga mari leinana ngarang Congress ki team ama Manipur gi governor ga unaduna wali sanakre ngarang governor unabadu da CLP gi luchingba oibo bising MPCC gi president 𝐿�0𝐰𝐬 CWC gi member 𝐍𝐿𝐴𝐚 MLA ke Ranjit amadi MLA TS Lokesh Shu saruk yaki governor unaru raba matung governor gi get mamang da CLP gi leader oibo bina hai hauzik moregi oiriba fiba masida state government na yengduna leiba Laibagum Taure, Moreda Special Commando ki personal forward step oidre, Pali Balenga asi miyam gi punsi kan bangamdre, Lengak si Lairibra haiba khang bangamdre haina fongdoki, Mahak na makatara duna Moreda Sam Rifles ki mamangda sophisticated weapon kaya season aduna state force ta landara klaba fawba tumina yengduna leire, ARC Home Affairs ki makada laibana, makoina intervene torokpana hena kana gani haina fongdoki. Central Force labor, Moria the labor, Assam Rifle Loibai, BSF Loibai, any Central Forcing ship. Moigi Mamanga, Commando labor, Mayam, Commando, she may take after the tail, she Muslim is in housing Yauri, Nagagi is in housing Yauri, State Force ni labor commando. See Moigi, Central Force Mamanga, a queen of Pau Tabada, Moina season, a river. Equipments mayam sing even foreign gi land gi matam na sin da ba bomb hauba commando complex ta kapsel aga hekta ba mai ho de sakpa adugumba foreign gi kulai adugo wo season na koi commando gi laibak thina ani amadi hana confirm tawre ado amasu leite na hai habilaro mare amasu leite na koi taje ba subject to confirmation ada si phauda Assumu kumai yang na labor daw na labor state government se masi apoi muida hairudna tanadre hairudna apoi sida labor Bharat ki Rashtrapati ki haibatare mahutni governor se state tadi ado mahakna loina all in all haibatare state government central agency da adudi maruina Ministry of Home Affairs da matam gi adum communicate tawribani pau piribani aduna Honorable Governor da koi mari mangasi laibang ngamakter khangwang ngamakter sangsalaga karino Madam Taubiri bisibu koi Manipur se Bharat ki saruk aman natrabra kai kaijera suno Manipur da laiba praja sing se sige sijera suno haina yengaga laibiribra karino tawriba mayam punamaksi haina koi mangonda apprise tawba haiba tare Amarom da MPCC ki president 𝐿�0𝐰𝐬 hai moregi SP na social media da thadorokpa voice amada
मखोइदा ऑर्डर पीद्रे मखोइ कनबा लाकपिरनु सिरबसु लांथेंगनरगनी सरेंडर तौरोय हाइबा वरोल याव ऑडियो अदु गवर्नर की ट्रांसलेटर न ट्रांसलेट तौदुना मंगोंदा खंगलबा फावबा अखोइ करिसु तौबा ngamde हाइना फोंदोरकिबा अमदि हेलीकॉप्टर कापथबा याबा सोफिस्टिकेटेड वेपन कयागी वीडियो अदु उहलबा फावबा अंगकपो ओइना येंगदुना लैरगा करिसु तौबा ngamde हाइरिबा सिना ताकपदि पालिबा लेंगाक असे लैथ्रे लेंगाक न करिसु तौबा ngamdre मियामना तौगदबता ngaire हाइना फोंदोकी अखोइना हुजि मोरेगी ESP na thadorokpa social media da thadorokpa so akoi tare adu akoi na haire ESP na sumai na haire akoi da power p de aduna akoi sida sirabu sini surrender di tawroi adu myam sing do governor da translate tawraga governor gi magi translator amuna tawraga governor da maduna translation tawdo hai governor na hai mujhe kuch nahi kar sakta hai hai si kari do what is this aduna sarkar na अलैरिबा ESP मफम मफम द डिप्यूट तौरिबा ऑफिसर सिंगना सरकार न पावर पीदी हाइरे गवर्नर दसु अखोइना रिपोर्ट तौरे मदुगी फैक्चुअल म्याम दो रिपोर्ट तौरे गवर्नर न कुछ नहीं कर सकता हाइरमिना सरकार से लैरिब्रा सरकार से हिंगिब्रा सरकार से कंट्रोल तौरिब्रा एडमिनिस्ट्रेशन तौरिब्रा हाइबसे गवर्नर की ऑनरेबल गवर्नर भजन जी का समाने सो अखोइना लैरिबा हुजि मी म्याम म मिसमजु सिरे सिक्योरिटी फोर्स दा एंटी एयरक्राफ्ट से अखोइ उल्ले गवर्नर दा एंटी एयरक्राफ्ट ना मदुदै दुदा गाड़ी मथक्ता तोंगगा कापदु वीडियो दा कैदा थागनर सोशल मीडिया थागन उल्लेबा मदुसु दुम अंगक पोइने येंग लई कुछ नहीं कर सकता है सरकार से मियाम ने खनगदबने अखोइगी तौबो तो कन्ना हाइजरिसिन am seriously our congress team dealing with this matter very seriously अखोइ कन्ना हाइ अदुना ESP सिंग थादोरको मेसेज मियाम सिंग को अखोइ लोइना ताहले अदुने अदु सरकार ना सिगी लाइक बस तौदर सरकार जो पावर पीदी है गवर्नर जो कुछ नहीं कर सकता है करी तौगदब नो सि मियाम न डिसीजन लौबा कोई मयाम प्रजाना लेपदु दुंगाय अदुने इन थाइनिंगिसि कुकी खुलाई पाइबा सिंगी मथक्ता अकनब एक्शन लौखलो हाइना कुलदीप सिंहना हाइकिबा लैरे हाइरे अदु मोइनमक सिक्योरिटी फोर्स सिंगा थबक लौखत्रिबा सिनदी महाकी वा अदु सिक्योरिटी फोर्स ना इंदब्रा हाइबगी वहंग अमा चममनरे हाइना अथवालेगी लुटिंगबा थौनावजम महेश्वरना फोंदोरकले महांग हाइ मोरेदा लैरिबा स्टेट फोर्स सिंग असोय अंगाम यावदना लैरब्रा सेफ ओइरब्रा हाइबा खंगनिंगदुना ngarang security advisor कुलदीप सिंगा उनखिबनी लोइनना महांग ने स्टेट फोर्स सिंग सेफ ओइरे हाइबगी थाजबा पिरकी हाइरि थोकलिबा थौदोक असिदा मापानदगी खुद यावरे हाइबा फावबा महाक मसा खंगदबगिरा नत्रगा हाइनिंगदबरा महाक मसा चममनबगुम तवी यूनिफाइड कमांड सु चीफ मिनिस्टर गा मखोय अनि पाइबनी हाइदुना चीफ मिनिस्टर नसु वरेप लौबा याय हाइदुना वाफम असे थैदोरकी हाइरि लोइनना कुकी खुलाई पाइबा सिंग अदुना मोरेदा लैरिबा सिविलियन सिंगा पुनसिन किबना खुथाबा यादबगी तौबनी हाइनसु फोंदोरकी हाइरि सिदी वार ने बा अतोप कंट्री दगी चंप वार ने दो अदुगी मतंग हंजे आई चंजे मतंदा हुजिक सर क्याम कुन ngai बिदोइनो यूनिफाइड कमांड पाइबिरि बनी अदु सी पोस क्याम लेदुन हाइबा मतंदा महाकना फोंगै बसे आई यूनिफाइड कमांड सी आई तोमदा पाइबा नते काइना अमा हाइदि हाइ यूनिफाइड कमांड से आई तोमदा न पाइबा नते सीएम न सु कॉल तौबा याय हाइबगी पोट अमा थमे अदु यूनिफाइड कमांड सोमना लेदि हाइबदि सोमनगी थैदोकपगी दुदि तौबिगनो सोमना पाइदि हाइबदुगी पोतो हाइबिरो हाइबा मतंदा महाकना हाइबदा अखोइगी हुजिक लैरिबा मपानदगी चंगजल ए हाइबसे खंगबा नत्रा हुजिगसिगी ऑफिसर अमगी वॉइस वायरल ओइबा मतमदसु मपादि बर्मिस यावरे स्टेट फोर्सेस अटैक तौ मुथनबा तौरे हाइबसे वायरल ताबिरंबा याय अदुदि ताद्रि है अदुगा नसाई वीडियो अमदि उबिरब्रा आइदि कुकी टेररिस्ट सिंगदुना असम राइफल दा ए नंग कैगुंबा कुमधर आगदि नंग काप कनी है सेंट्रल फोर्सेस तबु काप के हारबा मोइगी टेररिस्ट सिंग यावरबु दा करी फिबम लेबिगनो हाइ मतमदा मखोइ खंगी अदुगी दि पुरे अदुगा महा कुकी लाइदिबा मिलिटेंट सिंगदुगा सिविलियन सिंगसिगा मिक्स तौरा लेग्रे अदुना मिक्स तौरा लेबनिना याम कन एक्शन दो लखपदो यादबगी नेचर अदुदा कैनो हाइबिरिस बदुदी टेररिस्ट सपोर्ट तौबा टेररिस्ट सपोर्ट तौरिबा मिदुदी दुम मोसु टेररिस्ट तारबने बदुम सेंग हारबदी अदुदी लॉ एंड ऑर्डर की मतुंगिना करिगुंबा आतंकवादी ग्रुप अमा सपोर्ट तौतादि मोसु आतंकवादी दुम तारे अदुदी तौबा यादब्रा हाइबा मतमदा महाकना हाय अदुदी याय अदु आई अदुगी अदुबौदा अकन कन्ना एक्शन लौबगी दमक्ता असम राइफल की कांगो दैदि लैरिबा स्टेट फोर्सेस की कांगो लापदा ऑर्डर पीग्रबने मोइदा चिन हाइग्रबने अदुदी हाइग्बदुदी मखोइन अदुदी सचिन हाइबा हाइसिदी मखोइ अदुदी सरना गांगबा इंद्रेना लौ यारब्रा ना हाइबा मतमदा अदुदी नते मखोइ परफॉर्म तौरी ग्राउंड रियलिटी की पोत तो खंगबने
Kasi Thobal Atoba Community Hall da Thobal gi akoi bada laidiba CSO sing club sing Thobal apun balop tal Youth Frontier Organization Maite Community Joint Coordination Committee Club Sportin Kun Mangagi Maira Paibi Coordinating Committee Maru Oina Charangpat Icham Kunau Bengi Thokchom and Nepra Company Amadi Maira Paibi Singi Apunba Khana Nainaba Mifam Ama Pangtok Laba Matung Mifam gi Warep Sing Lokre Haina Tal gi President Rameshwar na Fongdokre Ngarang More Amadi Atai Jaga Sing da Narco Terrorist Kuki Militant Singi Kutta Laikidrabai State Force ki Miyoi Sing Amadi Kunangakwa Volunteer Singi Mafam Dasu Ngasi ki Mifam na Awaba Fongdoktuna Talgi President Rameshwar na Hai Haujik Tathariba Kanglup ki Lan Asida Michang Mikai Naina Thabak Tauriba Assam Rifle Sing Atugo Matamda Manipur dagi Laukthoko Moreda Mathau Tauriba State Force Sing da Ahenba Kulai Matik Chana Pibiyu Amadi Ahenba Force Sing Thajanbiyu Haiki Thawal Ningombam Amasung Athokpam da BSF Thamnanaba Lengak na Paikhatliba Khongthang Asi Handokpiu Madugi Mahutta Makoibu Lan Taunariba Mafam Singda Thajinduna Lan Asi Athubuda Loisinaba Hotnabiu Lan Asi Ngasi Fawba Loisinba Ngamdana Laidiba Aikoigi Minister Sing Masadagi Laukthokraba Unified Command Amuk Hana Lawba Ngamdaba Luchingba Amadi MLA Sing Masana Khangna Fam Thadokpiro Haiki Thawal amasung akoibada laiba civil society ki organization sing punchil lega phamjaba mifam asida ngarang mak laikidaba khogi state force ki personal sing ki damakta yam nungaitaba phongdokchari adugi mathakta ngase yukta jaba pawgi matungina khogi khulngakpa ahum laikidaba ki damakta su yamna nungaitaba thamoi sokpa mayang mafam da phongdokchari akhoina haijaning badi hojik laiba more da laiba more lines da laiba natana sida natana atopa Mafam Singha Tariba, Biasoiba, Adugumba, Sam Rifle ki forcing state Sidagi, Yarimama Kai Toda, Loktopio. Amoromda, Ahoigi, Moria the Lantangari state forcing the Hanbury enforcement PBU, Adu the Natana, Ahoigi state forcings the Matik Saba Kulaising, Sinabi have a Wafamasi, Marine authorities in the Tamjari. Nasibavada, Sukubasi, Lan Lefandang Namdriba, Adumba, Sakara Sipubiba Montri Emeresing, Ulabna. Mokhoi na pariba hamasi gi thadok piro haiba famse khoi thamjage maramde garigi damakta atopa state singda karaiba haukibe election state bangagi election de karaiba BJP gi MLA singna manipur gi damakta khudakta pham thadok ngamaga hoji phabo pham thondun le BJP maram karigino unified command gi power p de haiba taraga di pu haina lobi yu namdran lobi yu madeda praja singna dom gi support tawroi dabagi ba pham su leite haiba se sarkar sida thamjage Numit Karani Asida Manipurda Tangdu Laitaba Lairaktaba Hana Fibam Soxelakpagi Fibam da State Security Force Singda Kukimiyam Yauna Kuki Militant Singna Kut Thaduna Asiana Kaya Yaholakpa Thawangasi Langsai Thaunana Akanumongda Condemn Tawi SDPO Anan Hat Kibagi Nungaitaba Lighting Cherak Asida Bomamadi Sniper Nachingba Kapselaktuna State Force Ki Matakta Kut Tharakpa Asi Pali Balenga Asina Taraina Lofam Tokte Haina Langsai Thauna Kaktingna Fongdorakle Langsai Thauna ki convener Rajiv Khetri na Paumi Singh da hai Thakare ki mamang da Langsai Thauna na center amadi state lengakta more da ahenbe state security sing thambiu haina taksin giba laikre wafam adu matam chana thabakta onthok pidabana more da kuki militant sing na state force sing gi mathakta leptana kut tharakpa ki thodok sing asi thokpani wafam adu lengak na matam chana thabak oina pangthok piduna matik chaba state force sing thamlam labadi ngarang tokleba irang adu laksin ba ngamlam gani haike mahang na hai state force ta kut tharak mahaibesi yamna sathiba phibam amada lairabani more da Assam Rifles lairabasu yengduna lairabra yengduna laigadaba oiragadi athugo matamda more de Assam Rifles sing laukthokpiu natragana tumina lehenbiu haiki Langsai Thaunana tha mari manga gi mamangda akoina state amadi central government da thamjagiba haibadi moreda ahenba state force yamdrabda chatret chanipan thambiu haina akoina kanna demand tawjagibani matam chana tabi hogdabana maram oiraga ngasi asigumba koi thoninga thogdo kaya tatna thoi lepa leitana nongmei kapsilakpa akoi state force singda khulai tharakpa haibasi yamna sathiba phibam amada lairabani masina takpadi akoi Assam Rifle lei moreda adugo Assam Rifle si yengduna lairabra yengduna leido oiragadi athuba matamda Assam Rifle si lothokpiu natragana tumina lehanbiu haibasi sarkar gi mai kaida akoi Langsai Thauna gi mai kaida gi thamjari aduga mafam khudingmakta Manipur si mai hobaga chap manana lairaba matamsida Manipur da laiba akoigi leader sing adagi central government gi akoi leader sing na karigumba nachungda bida laibasi akoi thamoi singna condemn tawjai
करीगुंबा सेंट्रल गवर्नमेंट तुमिंग न लेदो ओरगदी अकोई मणिपुर की प्रजा खुदिंगमक खुलाई पाइदुना मोरे कनबा अदगी कोक्ट्रुप कनबा अदगी तोरबुंग बंगला असोमदा अकोई पुन्ना अकोई मणिपुर की ngangkhai asi ngakpasi की मतम ओइरब्रा हाइना खली मोरेदा कुकी मिलिटेंट सिंगना म्यांमार की मरोन ngang मियोई सिंगा पुलगा लांदा सिजनगदबा खुलाई सिंग सिजनदुना स्टेट फोर्स सिंगदा आतमना खुद थारक्तुना कमांडो सिंग हानबा होनरकले हाइदुना मोरेदा लैरिबा कमांडो ऑफिसर अमगी पेंदबी खोलाव अमा ऑडियो वॉइस ओइना थोलकपदगी माइके कयादगी मसिंग यामलबा मियाम अमा थोलक्तुना खांगबोक्ता लैबा 3rd IRB थौबाल SP की ऑफिस अमदी DC थौबाल की ऑफिस सिंगदा थोमजलखरे ngara nongthil pung 3 rom tabadagi hongnaruba naidana tholakhiba miyam aduna thawal da laidiba security sing moreda chatpiu thawal gi micham miyam na ngakcha hoge security sing moreda changduna ngakpa ngamloidaba oirabadi nongmai sing adu miyam da senaraklo aikoi moreda changjarage haina loudspeaker season aduna lauki moreda hojik laidiba state force sing tumna halage haibagi matagum akanba mawongda landarakduna misi mina thoklaba fawbada manipur lenga ngatumina yengduna laidiba asi pende hojik oiriba phiba masida state force sing kannanaba kudakta ahenba force tajin biyu hainasu lauki miyam adugi maraktagi miyoi khara changduna 3rd IRB की CO थौबाल SP अमदी DC थौबाल को उनदुना मियाम की ओइबा वाफम सिंग थमकी तुंगदा नुमिदांग पुंग 3 लोम तारपदा मियाम अमा अमुक खन्ना 3rd IRB दा अमदी SP थौबाल की ऑफिस दा थोमजिलकपदगी सिक्योरिटी की माइकैदगी टियर गैस सेल सिंग कापतुना मियाम की इरांग अदु लाक्सिनबा होनकी अमरोमदा मियाम मरक्तगिसु मसखंगदबा मियोइ खरना नोमई लाइफ राउंड खरा कापसिलकपदगी BSF की पर्सनल अहुम सोखिबगा लोइनना मकोइबु इम्फाल की रास मेडिसिटी दा पुरक्तुना लाइकनरी सोकलबा पर्सनल सिंग अदुदी कांस्टेबल गौरव कुमार ASI सोब्राम सिंह अमदी ASI रामजीनी हाइरी थौदोक असिगी मतंगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट कर्फ्यू थमजंदुना मियाम चथोक चसिन तौबदा अथिंगबा थमख्रे मणिपुर की मपाल लमदम म्यांमार अमदी बांग्लादेश की रिफ्यूजी ओइना नत्रगा लोगी वांगबदा चंगसिलक्तुना लमदम असिगी यलहोंबी ओइना ST लिस्टा याउसिनबा मियोई कांगलुप सिंह असि लौथोउ लोइनना मकोइदा पीरिबा ST की खुदोंचाबा पुनमक लौथोउ हाइदुना मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमदी मणिपुर लेंगा की मखादा लैबा लोइसंग सिंगदा मैतै ट्राइब यूनियन ना अइबा चेरोल सिंह पीदुना खंगहनबगी कैंपेन अमा चथरी हाइना मितै ट्राइब यूनियन ना थादोरकपा चेरोल अमना पल्ले चेरोल असना मखा तारादुना ST की लिस्टा यौफम थोक्तबा मियोई कांगलुप सिंह असिदा लेंगा के लोइसंग सिंगना मकोइदा ST की खुदोंचाबा पीबीगनु लोइनना मरी लेनबा DC सिंगी SDO SDC सिंगनसु मिटोप सिंगदा नौना ST सर्टिफिकेट पीबगी थबकसु तौबिरनु हाइना पल्ले मणिपुर की गेलहोमी सिंगदा चंगसिलकलिबा मिटोप की लान असिना आइखोई की गेलहोमी पुमनमकी मफमदने गेलहोमी ओइरिबा नागा कांगलुप की इचिल इनाउ सिंगनसु कुकी सिंगी लांदा असिदा पुन्ना थेंगनमिनसि नागा सिंगी खुलोनबदा चंगजफम पीखिबा कुकी सिंगना ngасidi पाकसना पोपी थादुना चिंगी उमंग पुमनमक कोक्थोरकली लमदम असिगी तुंगी युम्बिरेल ओरकदौरिबा नहा कया ड्रग अमदी मयाई काबा चिंजाक पिजदुना हालकली ngасidi फोंगना लेबाक थुगाइनबा लांदारकली येलहोमी ओइरिबा मैतै सिंगबो कॉन्स्टिट्यूशन की ngaklo पीदुना ngakpi senbinaba ST लिस्टा हापचिनबा हाइबसिना मैतै सिंगी ख्वाइदगी मरु ओइबा तंगाई फदबा अमा ओइरी इंडिया लेंगा की लेंगाक पसिंग अमदी BJP RSS की लुचिंग बसिंगना मणिपुर असी इंडिया की अवांग नोंपोक लमदम की अमा तंगाइदबा हिंदू राज्य अमनी हाइना लौबीरी मिनुंगसीसु उत्पीरी हौजिक मणिपुर मियाम की अवाबा मिकअप मिराकोल असी ताबीबा मतम यौरे फुरुप मचा असी कॉन्स्टिट्यूशन ना ngakpi senbiyo haina laplaba awang nongpok ki lamdamdagi इंडिया की लेंगाक पसिंग अमदी मियामदा अकनब खोलाव असी ताबियो हाइना MTU की चेरोल असना फोंगदोरकले
Global Manipur Federation na Moreda Kuki Khulai Paiba Singna attack torakpada W Somorjit amadi T Sileshwar laikidaba amadi personal manga asokapan nangkiba thodok adubo yaningdaba fongdorakli Global Manipur Federation na tokpa chirolamada hai Kuki militant amadi Myanmar dagi changlakpa militant singna state force ta attack torakpa akan mamongda condemn tawi India government ki makhada lairiba security force singna numit aduda kari amata tawduna lairiba adugi matangda clarification ama piraknabasu chirola aduda palle Central government state force Landarak liba asi Tingbak ngamdrabadi Manipur government power loinamak sinaw mathau pangtok halo India constitution gi manung inna mapandagi amasung manungdagi torakpa terror attack pumnamak law gi matung inna cherak phangpham thoi Global Manipur Federation na Moreda chatharak liba attack asi tingduna Manipur kalu haina cherola sida palle Mamang Tehigi May Ahumdagi Kuki narco terrorist singna Manipur state asida chatharakliba lanasigi orakliba law and order ngakpang ngamdraba Chief Minister N Biren DGP Manipur Rajiv Singh amasung security advisor oiriba Kuldip Singhna kudakta makoi na pairiba farm sing thadokadabani miyamgi apamba asi thabakta pangthoktrabadi miyamga loinana akanba khongjang kya changsilagani haina nongpok sayang apun balup nasanla fongdorakli wapamasi ngasi yaripok maikaida lairiba club organization singi apun balup ama oiriba Sala Sinduna ngasi ayuk Social Economic and Development Organization sedo yaripo kaithel gi sanglenda pangtokiba more amadi atai mafam singda mama laiba kannabagidama kuki narco terrorist singa lanthengna thawaina pontha pikraba athoba sing amadi atai asok apan nanglaba singi mafamda awaba phongbagi mifam amada nasal gi president Laisram Anandana phongdokibani Anandana hai hauzik Oiriba Piba Masida state asigi law and order ngakpangam drabanina Manipur gi DGP Oiriba Rajiv Singh moral ground da fam thadok nabagi cherol bisingada bani security advisor oina hapkiba Kuldip Singh su hawjik Oiriba Pibam asi laksin bangam daba amadi thokliba misi minagi thodok sing asigi mari leinana miyamda unaraga wari sananaba honabada sanaba ngamdaba maram oiraga khudakta mahakna pairiba fam asi thadokadabani Chief Minister N Birena miyamgi Khandaba security advisor amasung DGP gi mathakta action lokhatkadabani ngamdrabadi miyam gi yenglaga isana CM gi famadu thadok piro haiki karigumba demand sing asi atugo matamda thabakta onthok piraktaba tarabadi home department da lairiba khudingmak boycott tawgani amadi makoina Manipur madungda chathok chasin tawba singda athingba thamgani matung tarakpada miyamna makhal makha kya gi akan makhongjang sing changsin gani haina phongdokhi We like to appeal our DGP Mr. Rajiv Singh. I want to repeat again DGP Mr. Rajiv Singh to tender his resignation on the moral ground where he is not able to control the law and order in the state of Manipur. We also demand Mr. Kuldip Singh, security advisor. I want to repeat again, we demand Mr. Kuldip Singh, security advisor, to resign immediately from his post as he is also not able to control the situation and not able to communicate properly with the general public. Moreda SDPO Ananbu Kuki militant singna hatpikraba matung ngarang su Kuki militant singna sakti leiba bom amadi afaba makali khulai sizinaduna landaraktuna state security personnel ani hatkiba amadi personnel kayapuna asok apan nanghankiba thawong adubu yaningdaba phongtoktuna SDPO Anan hatpa Kuki ani thadokpa yaroi Moreda state force matik chana thajanbiyo haiba demand tawduna ngasi kakching kaithel nahol lai mamangda kakchingi miyamna wakat mifam phambaga loinana imalaiba kidamak thawaina pontha pikra Atawusingi mafamda minute ani tumina leptuna ikai kumnaba utkrei Kakting Kaitel Apunba Imalup Amadi Kakting Bazaar Business Welfare Association Anina Sinduna Pangtokiba Ngasigi Miyamgi Mifam Aduda Thani Pal Helaba Manipurgi Irang Asida Center Amadi State Langakna Pakalak Liba Tabak Toram Simbu Pendaba Wafam Kaya Fongdok Laduna Wangang Loy Singna Tokliba Irang Asida Miyamgi Mihud Oibe Singna Delhi de Chetuna Thong Tilubagi Matam Oire Akan be accent Tobang Loidaba Oiragadi Isagi Fam Gonduna Laibagi Mahutta Fam Thadok Piu Miyamgi Mihud Luching Basingna accent Tobagi Mahutta tumina yenglaga leisilagadi makogi mathakta miyamna akanba firep lawbagi matam oire haina fongdoknaki wakat mifam aduda miyamna SDPO Anan hatpa Kuki mihatpa animak thadokpa sukya gyaroi Moreda state force matik sana thamgadabani state force kidama kakting miyamna lepli unified command Kuldip athugu matamda sindo uhaiba kholaw kayasu lawki ngasigi wakat mifam aduga mari leinana kakting Bazaar Business Welfare Association ki president Nongmaitem Sanatomba Allies Tokdona Pongmi Singda Fongdorakpada
Lengang na SDPU anan hatpa faraba kuki mi hatpa ani thado ki besukya yaroi hauzik moreda state force ki masing aduki matik watli awat pe state security force sing athuguma tamda thajan biu iramdam manipur asigi kachin kuya khuding makta kangleicha aikoina ining tamna chatpa fangan biu misi mina fahan biu center lengak na manipur da yengliba mideng asi nungsina macha masu amagumna yengbiduna iramdam manipur asida ing tappa purakpada mateng pangbiu manipur lengak asina suthok liba thodok sing asi una udabagum tawriba asi tawbiga Manipur ki kachin kuya yongna CM na luchingduna Kangpokpida Churachandpurda amadi moreda chatpiu apen penda wari sanathokpiu aduga ing tapa Manipur ama purakna hotnabi haiki Central government na ekoi Manipur da yengba miyeng ase masa masu ena nungsina yengbiduna amuktangdi iramdam ase santi purakpada pating pangbiu aduga state government asu Manipur da una udabagum toribase Tobigano, Kachin Kuya CM na Susampurda, Yangshin Bachapiu, Morea the Yangshin Bachapiu, Kampo with the Yangshin Bachapiu. Manipurgi, Iramdam the Lairiba, Jaga Kudimakta, CM the Chatpungam the Vibe City, Prasa Kudikari Wagani. Maramaduna, Hariba Jagasing Asida, CM the Luchingma Kangu, Tung Namutang Chambu, Apen Pienda Wadi Sadopiu, Aduga, Ingatapa, Manipur Santiama, Broknaba Honabiu, Habuapamase, Ekoi, Hamzari. Numit nini humni asida moreda kuki kulai paiba singna state force ta landarakpa amadi moreda ahenba state force thajin dabaga mari leinana khoisaung naraba ima singna khutta maira paiduna manipur gi mafam kaya da numidang pung 3 makhai degi hauduna maira gi khungsat ama chatkhre khungsat aduga mari leinana moreda ahenba state force thajil lo haiba kholau kaya su lauki amaromda thawbal district ki manung chanba waikhong da maira paibi singna maira gi rally chatlingai da maira paibi ama gari machana thomlamba degi sokle hairi Thasigi tara mangagi ahing da thokiba laibaktiba thodokta yung kai maina tumna chakibadagi awaba taraba yaripok tulihaldagi MD Hussein da ngasi apunba committee tulihal ACT na sen oina lupali sing tara tengbang pikre selgi tengbang piba aduda saruk yakiba ACT gi president Muhammad Rafi na phongdokibada masana setnariba firol khaknatana maina tumna chakraba Hussein gi awaba sida mateng kharata oirabasu pangba ngamna ba haiba wakalonda Kungang asigi miyamna masa-masa gi ngamjaba sen puthok naraga ngasigi ase khuchinaba lakpani makha tanasu mathau taba potlam singpi naba wakal thamli haiki mahakna makha taraduna lamda masida thokliba achoba iramda loktak amadi masigi akoibda leiba Thasigi kunda loktak amadi masigi akoibda leiba wetland singda miramdagi lapna pairakba uchek sing masing thidaba Thaurang tauribasigi mangoinana ngarangdagi mangolnganbi college ta training taurakli ngasi nini chanba numita thigadoriba uchek sing munna khangba yanaba slide kaptuna state coordinator RK Bridgetna ningthina takpi tangbikre mafam yangkhaida expert sing yauna uchek masing thibegi thabak niyom chumna tauna ba wafam su thamki training aduda atai resource person kyana su ucheki maramda mamuta na takpaga loinana hauzik matamda pet ki saruk Yamna mangsilakli besigi nungnangba phongdoki Ngarang ayuk Tengnopol district ki moreda khulai paiba militant singna nomoi kapsilakpada taruk suba IRB amadi tara suba IRB gi personnel ani laikhidre loinana IRB personnel manga sokle haina police tegi thadorokpa chirolamana palli loinana ngarang Thobal district ki khangabokta khoisaung naraba miyamna security sing mathau pangtho u haiduna ahum suba IRB gi battalion da landarakre amadi Miyam adubu laksin naba hotnabda security force minimum force season ki hairi adumoinamak miyam maraktagi khulai paiba kharana nomai round ahum lom kablak pada BSF ki jawan ahum soki hairi soklaba miyoi sing adudi constable Gaurav Kumar ASI Sobram Singh amadi ASI Ramjini hairi makoi se hauzik ras medicity de laikanari haina journalist na palli amaromda national highway 2 da nomada changdraba yadraba potlam puba gari chamaga Humdramari akan be security force na ngak senduna pusilakre hairi Private Schools Development Council PSDC Thawalgi executive member singna mifamama ngarang pangthokuna tongan ba warep kaya laukre khangabokta leiba MMRC and Unity Park ta pangthokiba paugi mifam amada PSDC ke secretary general Jotin Salam na hai ngarang miyam na laukiba warep sing adudi Thawbal district ta unrecognized school and kids care school kayana school administration notification thokpa pre admission canvas toba khudakta lefanaba mari leinaba ZEO controlling department singna mathok pangthok piu pangthok taba thoklabadi lamdam adumgi parents amadi mahairoi sing amang ba yabagi fibam da leire
Fangdriba UDISE Fangdriba School Student Unique ID number All India ki oina chatnaba haurabana transfer certificate yaudaba mahairoi sing admission maning tongna chalagadi mama mapa mahairoi sing da achoba awaba thengnaragani maramaduna admission tawdringeda recognized certificate government NOC check tawbiraga mingchanbiu school sing nasu mamang da thetokpiu haina phongdoki lenga ki maikai degi su civil organization student body PSGC apunba surprise visit chatpa hauragani laikai da coaching resident center lingbasu athingba thamba natraga prior information PSGC degi ayaba lawba school puriba oza sing sendal lambida changlakpana school gi class lawba matamda mahairoi sing ningthina takpi tambidre adubu recognize tawraba school sing dedi pre school degi class 10 fawba paisa yamna thadai hairi wafam sing asi district singi ZEO na January fawbagi manungda thabak oina paikhatpina ba appeal tawrakle takna koi mafam khudimakta samsilaliba hiramsing masi magi controlling director koi director of education is amadi district leriba zonal education officer singna mokoi gi controlling kanomo oina masi initiative oina January thas da masi koi tongan ba private school development council group sing adega civil organization singna masi koi filter to hodaba masi control to hodaba legalize unauthorized on linkly with schools mayam se masi filter to hodaba taradi manipur praja mayam amadi manipur gi koi gi masi karai da no khang da parents mayam si mai angang si tungi punsi mangwa ya bagi achoba samasya mayam mama leibase masi maram basina haire basin si atuk matam da thinjin bagi koi sarkar gi initiative lobi wa basima appeal to jagi Hazeroi bada maroi pa omukhana pizari Kuki terrorist singna ngasi nungthil ningthokong kha kunauda mapa maja yauna maitai ahum kaptuna halamle ngarang nubidang kangchup kharangda kuki militant singna bom amadi nomai kapsinduna landarakpada khungak panaha ama sire ama sokle Khwairamban ima kaithel mangagi ima singna potfam thadoktuna Raj Bhavan manakta khongjang changsin khrei Fam thadok ningai maram laite mahak masagi mathau ningthina tawri mathau masak khangdaba miyoitana fam thadokadabani haina security advisor Kuldip Singhna haikhrei Ngasigi oina notice window gi nimidangi manipuri pau matang ase loijari mideng tabir besingbu amukhanna khurumjari